Lento le endandisho nisithi nina nizobulalana nodwa kulento yenu yokuba nenzondo nizonde abantu kuba nisithi akubaba balapha eSouth Africa. Ndayisho lento ndathi nizobulalana nodwa kuninzi inqwaba abantu abasazofa la eSouth Africa bebulawa nina nodwa bala eSouth Africa. Ngoba ngoku nesigebengu sezisebenzisa le opportunity yokuba kuthiwe kugxoshwa abantu bokufika. Nihamba niyohlangana esixukwini phaya ulinyaze isitha sakhe ebesivele sikudinga singazi uba sizokufumana kanjani. Sikufumane sesikufumanela phaya esixukwini sikugwaze kuxokwe kuthiwa ugwazwe ngabantu bokufika ngoba vele nivika ngabo. Bonke ubunja enibenzayo nivika ngabo. Nina nidume kabi nina ngokubulala, nina nigudi kabi ekubulaleni. Andazi uba xa ngabane kuya ngokuba nina amandla kangaka njengoba nibulala kangaka yintoni linehlulayo ukuba ke ningene kule misebenzi yabantu nani nesivuleleni imisebenzi while besenze yabo ngapha nani nenze yenu ngapha. Ninenzondo, niyanyanyisa. Nanku uMacingwane ngokuyafakaza ukuthi umzi wakhe oshileyo awushiswanga ngabantu bokufika. Yiyo lenzondo yenu. Sekuya kulento endandisho nisithi nina nizolwa nodwa, nizobulalana nodwa. Nimfamekile, nikwazi nokubona, niyasetyenziswa. Nina ninalento yokuzixelela ukuthi niyoyikiwa nina. Yabona nje kuba ndithetha la mna ndifakanga ngisho imic. Andifakanga ngisho imask. Ebusweni that mean andinandaba. Ofisa ukwenza afuna ukwenza ngakwenza. Kodwa ndiyasho nangoku phambi kwenu nonke nibuka bubudomu lento yenu yokugxosha abantu bokufika. Bubudomu lento yenu yokuba nalomhogolo wenhliziyo ezimbi nonyanye abanye abantu abafana nani. Nizonyanya nina uqobo lwenu. Uba ngaba niyiboni leyo nto nina ukuthi nizonyanya nina kona ukuthi nenyanya abanye abantu nina. Nina uqobo lwenu nizamkelanga ukuba nje. Nibona ngathi ubumnyama esikhumbe simnyama umuntu onesikhumba mhlawumbe akabusiswanga wazondwa nguThixo. Niyazonyanya nina. Uba beningazenyanyi beningeke nide niyenze lento yokuba nibethe abantu abafana nani, ninyanye abantu abafana nani, nide nibeke idate la enithi khona ngedate ethile if bese khona. Ngeso sikhathi nakanye ngoba nikwazi nje ukuthetha isilungu nina lemigodoyile nakanye ni-attack umlungu. Bababulala otata bethu. Kunentaba emakhayeni ethu thina ekunamangcwaba otata bethu. Nabantu ababizwa ngamakhaladi abantu abavelanga nje kabuhle, abavelanga kahle ababantu. Omama bethu babereyishwa ile migodoyi enihloniphayo enibona ngathi ngoku iyingxenye yempilo yenu. Nigxosha abafana bethu, bafana nathi. Ababesihlukumeza ninandaba nabo. Nide nibeke ilanga lokugcina lokuba if besekhona kuzokwenzeka ukuthi ningene kuma inbox ke nizothi nye nungandoyikisi. If ufuna ukunijuqa unibona uthe omnye hayi siyakubona phethe kwini nibona nani dinandabani kubani ongazufa ngoba wena if unamandla okubulala abantu if futhi kwakulubizo ukuba nizofa ngesandla sakho ndizofa ngaso. Kodwa yaninyanyisa lenzondo eninayo nizonda abafowethu nodade wethu. Baleka nina nihlulwa kumelana nobunzima phethe kwini nakogoli. Le nhlonipho eningenayo ile nhlonipho eniyenzayo xa nichole imisebenzi. Fike ningahlonipha amaboss, ningahlonipha abaphathi benu. Nigxoshwe bese nizokwenza ama excuses ukuthi hayi imisebenzi ithathwa ngabantu bokufika. Abantu bokufika phi? Ungawenza wena owamsebenzi ukuma elangeni uwe ucenga abantu weldele imoto zabo. Ungayenze yanto yenziwa abantu yokudayisa ngamasondo phaya abashintshela abantu amasondo belungisa amasondo. Ungayenza leyo nto wena. Ngabalayisho bhavu wena njengoba uzitshela ubungcono kangaka ungene door to door emakhaya uhamba ama long distance usesindwa bobhavu no blanket uhamba uyongena door to door apha emizini yabantu uvika izinja. Ungayenza?
njengoba nina nihlala nibhekile ukuthi nje hayi thina si right ube ungekho right. Ukuziphakamisa oku nihlala nizibeke phezulu ngoba nangoku lento niyenzayo niyenziswa ilenzondo. Andazi nokuba mhlambe lenzondo nikhuliswa ngayo emakhayeni enu ezikolweni la nifunda khona nifundiswa inzondo. Ninenzondo eyonyanyisayo nina. Bantwana benu xa ngabantu bebhema ama-drugs nehlula ukumelana nesimo sokuba umntwana ungene kulento nibheka ukuba nimelana kanjani nalento. Sekungathi ngoku abantu balapha eSouth Africa bawadayisa ama-drugs, adayiswa ngabantu bangaphandle kuphela. Nikwazi ukumelana nenyani nina, nikwazi ukubhekana nenyani. And iSouth Africa isazoshona phansi kakhulu ngoba abazali, abantu engingabazali namhlanje abakwazi ukumelana nenyani yabo. If unabantwana abayi7 yazi khona ozophuma ecaleni. Melana neso simo sokuba lo mntwana yena yedwa uphume ecaleni. Ungasoli abanye abantu. Ngoku nina sengathi yonke lemidlwembe egcwele phansi kwama-bridge, abanye bapha phansi kwama-bridge kunezizathu ezibalulekileyo angathi xa ikuchazela zivakale futhi understand ukuthi i-serious into embeke kulandawo. Kodwa ikhona imidlwembe nakhona phansi kwama-bridge. Most yabo bafundile bakhuluma isilungu esimnandi. Abazali babo babathatha babase ezikolweni eziphezulu. Bazidecidela bona ukungena kulandawo kungekho umuntu wakufika. Namhlanje senisenza ngokungathi nina abantu bokufika babo abathathe abantwana babafaka phansi kwama-bridge babafunza ama-drugs. Niyasetyenziswa. Kunama-drug lords ala eSouth Africa, abantu abadila ngama-drugs ababanga lento kuthiwa ngama-territories. Kufunwa kuhamba abantu bokufika pha eThekwini so that bona bezothatha over kulama territories because bayazi ukuba if beyiza ngesibhamu beza ngempi abazude balunge. Kusetyenziswa nini ukuba phushana abantu pha kule ndawo so that bezosala bona bekwazi ukuqhuba amabhizinisi abo bomnyama kwezi ndawo. Nani niyakhokhozela, nihamba nisoyikisa abantu ngokuthi nizobabulala. Bulalani phela ndithi ni good. Xa ngabane ukuthi banithathele umsebenzi aba bantu, qhubekani phela nina nibulala. Ndithi yona nto nidla ngayo leyo kubulala. Thanda ukoyikisa abantu ngoba nizobabulala. Nyanyi